Say aye. To the contrary, no. The ayes have it. Point of order, Tuarawa Flavel. Thank you, Mr Speaker. Mr Speaker, I seek leave of the House to move a non-debatable, non-controversial motion congratulating all of the performers and those associated with the 2013 Te Matatini Festival held in Rotorua from the 20th to the 24th of March 2013. Leave is sought for that course of action. Is there any objection? There appears to be none. So moved. Thank you. Tēnā koe, tēnā tātou katoa e te whare. I ngā rā tata ko hipa ke eke ngia te arawa e te motu ki roto i au o te arawa i roto o Rotorua ki te whakanui te āhuatanga o ngā mahi o ngā mātu o ngā tūpuna. Ko te matatini tērā. Timata mai ai roto i te āhuatanga o te pōhiri a te arawa ki te motu i te wenerei haere tonu atu mai te taite ki te rā horoi. Te rā tapu ka kite mai ai, te ihi, te wana, te wehi, te whakamataku o te motu i a rātou e tū ana i te papatū waiwai. Ko tā kunua ke he mihi ki te hunga no rātou te mahi nui, nā rātou te mahi nui ki te whakatikatika ngā mea katoa kātahi, kārua ki te hunga i tū, ki te a tāmira i whakapau kaha, whakapau wera ki eke ki te taumata, kāmatu ko o rātou whānau, e noho nei ki te tiaki ngā tamoreki, ki te whānga i a rātou i rungi ngā marae, tērā, kāmatu ki te hunga i mahi nei mo te kore moni. Me ki ngā ringa raupā o te wā kāinga, ko rātou tērā i tiaki nei i te motu i tā rātou ekenga ki runga i tōku waka o te arawa. Kāmatu ko tōku kupu whakamutunga he mihi ki te wakahuia, e eke anōra ki tērā taumata o te tike tanga o tēnei mea o te kapa haka. Kāmatu no rātou te kaha, no rātou te mōhio, ki tēnei mea o te kapa haka me mihi rā ki a rātou. No era ko tāku, ko te kia atu, te matatini, me mihi rā ki a kūtou kātika, e eke te kaupapa ki tōna taumata. A ngā rua tau kai mua te aroro, ka eke ki runga o Waitaha, mā Waitaha nora te motu e manaki e tiaki, ko te wāhi ki au, he tuku mihi, ki te hongi taia tiki matatini, tēnā kūtau, kia ora tātou katoa. Question is that motion be agreed to. Those of that opinion. Speaker? Ani Hara, this is a non-debatable motion, is it? Ne? This is a non-debatable motion. Leave was given so. I seek leave to speak to the motion. Well, leave is sought now for Honi Harawira to speak to the motion that's just been put. Is there any objection to that course of action? Sorry? There is objection? There is objection. The question is that the motion be agreed to. Those of that opinion will say aye. To the contrary, no. The ayes have it. Order. Order. Petitions have been delivered to the clerk for presentation.